Kaza kuri Rwanda News. Kuri uyu munsi ingabo za m23 zakoze ibitangaza ndetse zikora ibintu bikomeye nkuko zari zisanzwe zibikora, aho zirukanye ingabo za frdc, fdnb, wazalendo, fdr ndetse n'ingabo z'abatanzana n'abacancuro zari zazigabye igitero muri teritwari ya UVIRA. Mvuga ibi bintu byari bimeze mu mirwano yasakiranyije ihuriro ry'ingabo za frdc, abanenga 57 b'abasirikare b'Uburundi fdnb bahasiga ubuzima, mu gihe abarenga 63 basize ubuzima ari aba frdc, naho abatanzana baba 47, mu gihe wazalendo ho abapfuye barenga 86, mu gihe abacancuro haguye barindwi. Byari bisanzwe bizwi ko umutwe wa m23 ufashe bamwe mu bacancuro ubajyana ahantu hamwe, ariko kuri ubu ngubu siko byagenze, ahubwo babamishemo ibisasu barabica bose barabamara, abagera kuri 7 nibo bahaguye nkuko babivuga. Rero ngo naho sangira n'udakora, mu gihe mu ruhande rwa twirwano ndetse na m23 haguye abarenga 8 bakasiga ubuzima muri icyo gitero. N'amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo muri aka gace ka UVIRA. Ni intambara yabereye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, ni intambara yabereye mu bice bitandukanye bya UVIRA, aho yabereye muri Nyamarenge, Kamanyora ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye duhana imbibi na UVIRA. Iyi ntambara yabaye iteye ubwoba, dore ko ingabo za frdc, zuburundi, za Tanzania, izangora ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zifasha frdc mu guhangana na m23 zatakaje ibirindiro zifashaga mu kugaba ibitero muri UVIRA ndetse no mu tundi duce dukikije UVIRA. Ni intambara yazinutse iba muri uyu munsi, aho yaje guhagarikwa n'agahenge bari bavuze ko kagiye gusinywa k'amahoro, bigatuma iyi ntambara ihagarara. Ku gahenge kari kagiye gusinyirwa i Doha, aho bari mu gusinya amasezerano y'agahenge kugira ngo babashe kureba ko basinyanye amasezerano arambye y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu bikomeje kuba bibi muri iki gihe, aho abaturage bakomeje kugirwa n'ibyago byinshi byo guhunga, abandi bakabura ibyabo, abandi bakava mu byabo. Ni intambara ikomeje gufata indi ntera, dore ko ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kuyigaragaramo, ndetse bimwe bitera inkunga frdc, ibindi bigatera inkunga m23 mu buryo butaziguye ndetse n'uburyo butabasha kumenyekana. Ni mu gihe kandi y'ingabo z'Uburundi, iza frdc, iza Tanzania, izangura, fdr, wazalendo ndetse n'indi mitwe ifasha frdc bitsinzwe bihita byitwaza u Rwanda, dore ko n'uyu munsi bamaze gutakaza ibirindiro byatumaga batera m23 cyangwa bagaba ibitero, bahise bumvikana mu majwi yabo bavuga ngo ni u Rwanda rwabateye, ngo ntago m23 yabishobora. Mva ibi bintu. Ni mu gihe kandi umutekano muke uko ukomeza kugenda wiyongera, bigenda byototera ko m23 ishobora kuzagera mu Burundi mu gihe ibingibi bitakemurwa mu nzira z'amahoro, dore ko Uburundi bufite rugari muri uru rugamba rwo guhangana na m23, dore ko abarwanyi b'abarundi aribo benshi mu burasirazuba bwa Kongo, bafite ingabo zirenga ibihumbi n'ibihumbi zirwanya m23, ariko ibingibi byose nibibuza m23 gukomeza kubasunika ndetse no kubarusha imbaraga muri aka gace. Nge umvaga ni Damu na iyi Rwanda News. Kora subscribe, kuri like, share, comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.